Baretov jednjak je u suštini zamena normalne sluzokože jednjaka koja nema načina da se od kiseline brani, drugim tipom sluzokože koji se bolje brani od kiseline. Sad, to je filogenetski korak unazad. Taj novi epitel, ta nova sluzokoža je sklona promenama, daljim promenama i dokazano je da postoji sekvenca promene od te nove sluzokože koja je otpornija na kiselinu do tumora jednjaka. Prema tome, dešava se da pacijenti posle dugog niza godina, kada imaju ozbiljne tegobe, bez lekova počnu da se osjećaju bolje. I to dožive kao, super, ja sam se izlečio. Nije se izlečio. Svaka promena, bilo da je na gore ili spontano na bolje, može da znači da je bolest otišla u sledeću fazu. Kada se normalna sluzokoža jednjaka zameni Baretovom sluzokožom, tom novom sluzokožom, nema više osjećaja gorušice kao što ga je nekad bilo. Prema tome, i poboljšanje nakon puno godina gorušice bez bilo kakve nove terapijske manipulacije nije dobar znak. I treba otići na pregled. I onda se endoskopskim pregledom, znači gastroskopijom, konstatuje da postoji ta nova sluzokoža, zamenjena sluzokoža u završnom delu jednjaka.